Так, тугандар, бул материалчыларды эч түшүнбөйм да. Буларды бирдекесini көрсөтүп коеюн десең, ай бизи тартпа дейишет. Ошого материал бааларын өзүңөр билип аласыңар, базарга барып. Жиним келип кетти, мен тарткым келбей. Так, бул жакта сыртта дагы болот. Базардан сыртка чыктык азыр. Сырттагы бааларын билип беребиз. Май кимден? Канча сомдон экен? 650. 650 сомдон мына майлар бар экен. Senaları sonun eкен, bu bazar. Asel kançadan eкен? 650. Taza asel, bu Arslanbap'ta. 650 somdan asel var eкен litri. Arslanbap'ta asel. Bunalarınız qanday aka? Aytib beringchi bu. Neobычный eкен. Bular çövege. Çövege. 200'den. 200 somda. Aha. Ha bu aseldi türü deң bu kalganı. Vaa, türü var eкен. Ma içinde eline salıngan eкен. Bu bankalar kançada aka litr olur? Bankalarda 650 bira bunlar. 650. Beremiz ona. 650 somdan. Tak. Sonunda maylarını görütasınlar. Kiçineke 250 som eken ha? 2 litr, 1,5 litr. Bunlar may. Bu qanday may? Bunlar juvası semiçke mayı. Ha, semiçke may mı? Ha, ne asale. Sonun. Rahmat aka. Bağlarınız көрүп кеттик мына. Так, тугандар, бул жакта женский, мужской болса керек, аралаш обувту бааларını билип өтүп кетейин, ha? Сиздерге. Ким экен бул жерде? Эским. Саламатсызбы эже? Бааларını bir тартып өтүп кетейин. Канча сомдон канча сомго чейин болуп атат сиздер? Распродажаңыз. Канча сомдон? 250'den nozir geçeyim. No, 250 сомдон. Nozir geçeyim 250, naragı 150, naragı 50 som. No, жалаң сиздики дең. Жалаңсы. Так, 250 эң кымбатыңыз. Калганыңыз, 350 ген бар го. Мына 350. Так, кайсы күнү, кайсы шаарда болосуз эже? Понедельник күнү. Понедельник күнү болот, эс аласыз. Вторник күнү. Байелде. Байелде болосуңар, среда күнү. Средагы Ушул жерде, четверг күнү. Кочкарата. Жума базарда. И суббота, воскресенье. Суббота, эсалар, воскресенье базар болот. Базар коргон, воскресенье. Азыр мен жалаң ассортиментин эжеми көрсөтүп өтүп кетем. Силер бемалал ошо жайма базардарга келип көрүп алып кетсеңер болот. Баалар аябай арзан экен. 250 сомдон 100 сомго чейин экен. Тугандар, минусу экен. 50 сомго чейин даже. Адам ошончо го бул жерде. Sizler de düşmeyizler, ocağlatan böyle. Betiler, hiç kim olmayan. Bulacakta tapışkalar kim? Tak, bağları kançadan mı? Arzan 50 somdan da tapışkalar. Sizler tatmayın. 50 somdan kim? Tuğanlar arzan eken da. Siz jayma bazarda жүрөсүз? Ага, только. Жардан берип атасыз. Ha, болду. Siz түшкөнүңүз жок, жалат болуң. Мен тартып койдум. Эже адам бет түшкөн жок, бир адам дейм. Эже кыжалат болбогула. Мени каналымга бет түшпөйт. YouTube.